urutonde rw'ibintu nuru iyo wihaye imana nk'uko bikwiriye convenablement ukiha imana ukiyegurira imana andote terme imana wihaye yarakwikoreye, yikorera n'imifuko yawe, yikorera umwanya wawe, yikorera umutima wawe, yikorera concerne zawe, yikorera preoccupation na priorite zawe. Iyo nabanje kwiha imana ntibiba bikenewe ko banyigisha cyane gutangira imana. Iyo namaze kwiha imana ntibiba bikenewe cyane ko bamobiliza ngo dukorere imana. No, nabanje kwiha imana hama par conséquent nashoboye kwitanga mu buryo nongera niha n'abakozi b'Imana ndishira munsi y'uburongozi bwabo kuko nabanje kwiha imana. Iyo usabye umuntu kuguha igiceri atariha imana uri kumugira umupagani cyane. Sindi mu bantu bemera yuko abantu batanga amafaranga yabo cyane bataramenya Yesu. Sindi umuntu yoja guterereza abantu bataramenya Yesu ngo guterera igikorwa cy'Imana ngo Imana izoguhezagira kandi ataramenya Yesu, kuko ico ni kinyoma. No mwisa batizera baratanga, birirwa batanga. Hari n'umuntu adakirijwa kurusha gutanga kuko yavukanye muri we gutanga. Ariko gutanga utaramenya Yesu ntibigukarifya kuja mu ijuru. Rero ntukagire appel d'offre ku muntu ataramenya Yesu, kuko umutera kwibaza yuko amafaranga atanze amujustifia. Igiceri nikidukura kwicaha, ariko Yesu cyo yakoze ku musaraba kiradukura kwicaha.